igitsina gore. Abagabo bamwe na bamwe iyo bumvisha umukobwa ahita atekereza ibigaragarira myiza cyangwa se agatekereza ubwiza bwa bundi buzamura akanyabugabo. Ariko se niko bimeze? Ibyo gusa nyamara umukobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange ibyinshi umugabo yakora nabo bafite ububasha bwo kubikora, ndetse bakabikora neza kurushaho. Katuvuge nko mu nzego z'umutekano, umugore yagize uruhare rukomeye mu nshingano z'umutekano mu bihugu bitandukanye babarizwamo. Kuva kera tuzi abagore n'abakobwa bagiye bahara ubukumi bwabo bagashetera agatuza ubwababyaye. Twese tuzi inkuru ya Ndabaga, umukobwa w'intwari mwene Nyamutezi wemeye kuyinisha agatuza akakiza amabere, agasheta imbere ku rugerero rw'abasore ngakunda zangure se ku rugerero yari agiye kuzabwaho kubera kubura umusimbura. Iyi nkuru bose twese turayizi. Abagore kandi bagiye bagira ubuhanga n'ubuhangange bahangana imbere rwose mu ntambara n'amakimbirane atandukanye mu mpande z'isi. Nko mu ntambara y'isi ya mbere n'iya kabiri, uyu munsi w'isi ya none abakobwa n'abagore muri rusange uruhare rwabo mu mirimo ya gisirikare ku isi yose ruragaragara. Tutagiye kure rwose nayo iwacu murabizi, muranabibona rwose cyane. Imibare igaragaza ko hari za miliyoni z'abasirikare b'igitsina gore mu bisirikare by'ibihugu bitandukanye. Taratandukira cyane, ariko hari ibizungerezi bibarizwa mu magana mu bisirikare by'ibihugu bitandukanye. Iyo bigeze ku ingingo y'ubwiza bw'inkumi zemeye gushetera agatuza, urwazibyaye impita mpuzanira urutonde rw'ibihugu 10 rufite ibizungerezi n'ibihugu bibarizwamo. Kwihuse kumwe yacu turasanga Australian Defence Force. Iki ni igisirikare cya Australia gifite inshingano z'umutekano w'igihugu. Kuva mu ntambara y'isi ya kabiri, abagore bari barahagaritswe mu mirimo y'ubuforomo mu gisirikare muri 1940. Uyu munsi cyaraguye, ndetse abagore n'abakobwa batanga umusada muri operasiyo z'urugamba zitandukanye. Igihugu cya Australia gifite abakobwa n'abagore bake kandi mu gisirikare rwose ntawuhezwa ubwiza n'uburanga. Izi nkumi rero nibwo bushyira Australia ku mwanya wa 10 n'igisirikare gifite abakobwa b'uburanga imbere mu ngabo zabo. Mwanya wa 9 turasanga Swedish Armed Force, ni igisirikare cy'igihugu cya Sweden. Kuva mu mwaka wa 1989 ntawahejwe mu kwinjira mu myitozo ngo yemererwe kwinjira muri izi ngabo, cyangwa se ngabuzwe uburenganzira buzamurwa mu rwego runaka muri izi ngabo. Rero abagore n'abakobwa b'iki gihugu ntibatanzwe, dore ko biganje ku bwinshi muri serivisi zitandukanye zitangwa n'igisirikare. Gusa kuko iki gihugu gikomeye mu bihugu bifite abakobwa beza uburanga, bivuga ko abakobwa b'iki gihugu baba ari barebare, bafite ubuhanga, ndetse bazi n'icyo kuba umugore bivuze. Iyi mico n'imyitwarire rero niyo ituma ingabo z'iki gihugu zimwe zifite abari b'uburanga mu gisirikare cyabo. Cyose ku mwanya munani turasanga Republic of Croatian Armed Force. Izi ni ingabo za leta ya Croatia. Abakobwa b'iki gihugu bafite uburanga bukurura abagabo, ubuhanga n'uruhu rutoshye cyane. Ubwiza bwabo kandi buturuka ku tunyangingo tw'uruvangitirane rw'Abafaransa n'Abataliyani. Bishimangirwa n'uko batajya bakenera ibirungo by'ubwiza, kuko ubwiza bwabo karemano buba buhagije nk'impano Imana yabihereye. Igisirikare cya Croatia kirimo ibyiciro by'ingabo bitatu. Ingabo zirwanira ku butaka zizwi nka Army, izirwanira mu mazi zizwi nka Navy, izirwanira mu kirere zizwi nka Air Force. Kwizwa n'izi ngabo ku gahato byakuweho mu mwaka wa 2008. Abakobwa mw'izi ngabo ni bato cyane, bagaragaza umurava, ndetse baciye imbogamizi zose mu ngabo z'abazitiraga nk'uko mubibona ku mashusho. Urwo ni urugero rwiza rw'ubwiza bw'inkumi z'igisirikare cya Croatia. Kwisa ku mwanya wa 7 hari United States Armed Force, n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingabo za Amerika zigaragara ku rutonde bitewe n'umubare munini w'ingabo zibarizwa muri iki gisirikare. Igisirikare cya Amerika ni igisirikare kirakomeye, ndetse gifite n'imbaraga ingabo zigomba kuba zifite ngo zitwe ingabo zikomeye. Mu 1942 hashinzwe icyitwa Women Armies Auxiliary Corps. Abagore bahise bagira inshingano zikomeye mu gisirikare, ndetse bagira uruhare muri operasiyo zakozwe n'ingabo za Amerika. Twavugamo nk'uruhare rwabo mu ntambara y'isi ya kabiri, intambara ya Vietnam n'iyo muri Korea. Abakobwa mu ngabo za Amerika bafite uburanga bukurura
buri umwe. Ibi kandi byakemezwa nawe wikoreye ubushakashatsi cyangwa se ukabishaka kuri Google, ndetse n'ayo mashusho rwose ni gihamya. Abagore kandi bo mu ngabo za Amerika n'abanyambaraga ndetse bafite na tactique zihambaye bitewe n'imyitozo bahabwa. Ibi byose twabonye haruguru ibyo bishyira ku rutonde iki gihugu cya Amerika mu bihugu bifite abakobwa bafite uburanga butangaje mu ngabo zabo. Mwanya wa gatandatu turasanga Republic of Poland Armed Force. Iki ni igisirikare cya leta ya Poland. Ikintu cya mbere abari n'iki gihugu bazwiho nuko abari barebare cyane bananutse ndetse bafite uburanga bubonwa na buri umwe wese washishikariye, bituma Poland idashidikanywaho kugaragara kuri rutonde. Ingabo z'iki gihugu zigizwe n'abagabo ndetse n'igitsina gore. Imyanya itandukanye iyize izi ngabo. Umubare muto w'ingabo z'iki gihugu biganjemo abakobwa b'ibizungerezi itanga ububasha bwo kuza kuri uru rutonde. Mu buzima busanzwe kandi ngo abakobwa bo mu izi ngabo baba bagaragara neza, yaba mu mwambaro w'akazi ndetse no mu myambaro isanzwe no mu buzima bwo hanze. Mwanya wa gatanu turasanga Serbian Armed Forces. Ni ingabo z'igihugu cya Serbia. Serbia ni igihugu gito giherereye ku mugabane w'Uburayi cyagize imbaraga biturutse ku bwami bw'Ababezantine. Ubwiza bw'abakobwa b'iki gihugu ni urugero rwiza kuko bitewe n'umubare munini w'igitsina gore ubarizwa muri iki gisirikare, hamwe n'ubwiza bugaragarira bose ndetse n'ubuhanga mu mirimo bakora. Si ibyo gusa kuko aba bari ni barebare, imiterere y'umubiri wabo itangaje, imisatsi myiza, amaguru maremare. Imiterere n'imico niyo ituma ingabo za Serbia ziza ku mwanya wa gatanu mu kugira abakobwa b'uburanga buhebuje mu ngabo z'iki gihugu cya Serbia. Mwanya wa kane twese turasanga Hellenic Armed Force. Iki ni igisirikare cy'igihugu cy'Ubugiriki. Ingabo z'Ubugiriki zizwiho ko igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bafite ububasha bungana mu ngabo. Abakobwa bo muri iki gihugu bazwiho ubwiza, bikanagaragarira mu mateka ndetse no mu buvanganzo. Imana z'Abagiriki ni urugero rw'ubwiza muri iki gihugu. Abakobwa n'abagore bari mu ngabo z'iki gihugu, ubwiza bwabo bukurura ibyiyumviro by'ubareba wese bitewe n'imigaragarire yabo. Abasore bose bo mu iki gihugu bagirije imyaka 18 bahabwa amahugurwa n'imyitozo ya gisirikare mu gihe kingana n'amezi 9 y'itegeko. Gusa ku gitsina gore siko bimeze, bo guhabwa amahugurwa n'imyitozo ni ku bushake bwawe. Abakobwa bo mu Bugiriki kandi bafite imigaragarire myiza yerekana uburanga, ubuhanga ndetse n'imyambarire myiza, kabone n'ubwo yaba ari muri mwambaro w'akazi nk'uko mubibona mu mashusho. Umwanya wa gatatu turasanga Romanian Armed Forces. Ni ingabo z'igihugu cya Romania zatangiye gukora byeriye mu 1860 mu ntambara y'isi ya kabiri. Abagore n'abakobwa bo muri iki gihugu batanze umusada mu ngabo zirwanira mu kirere. Kuri uyu munsi wa none igisirikare cya Romania kigizwe n'abagabo ndetse n'abagore mu byiciro byose, yaba mu ngabo zirwanira ku butaka, mu kirere ndetse no mu mazi. Ubwiza bw'abakobwa biganje mu ngabo za Romania bigaragazwa n'uburanga bwabo. Umwanya wa kabiri turasanga Russian Armed Force. Iki ni igisirikare cy'igihugu cy'Uburusiya. Abagore bakoze imirimo myinshi y'indashyikirwa mu ngabo z'Uburusiya uyu munsi ndetse no ku gihe cy'Abasoviyeti. Mu gihe cy'Abasoviyeti abagore n'abakobwa bagize uruhare mu ntambara y'isi ya kabiri, bitewe kandi n'umubare w'abasirikare b'Uburusiya baguye mu ntambara y'isi ya kabiri. Byatuye umubare w'abagore n'abakobwa mu ngabo z'Uburusiya wiyongera. Ingabo z'Uburusiya kandi zifite irushanwa ry'ubwiza mu ngabo rizwi nka Miss Russian Armed Beauty, riba ryiganjemo ibizungerezi bibarizwa mu ngabo z'Uburusiya, bituma Uburusiya bugaragara ku rutonde ndetse ku mwanya wa kabiri. Si ibyo gusa kandi isi yose yibuka uruhare rw'abagore mu ngabo z'Uburusiya ndetse n'ubwiza n'uburanga bwabo. Mwanya wa mbere turasanga Israel Defense Forces IDF. Ni ingabo z'igihugu cya Israel. Abagore n'abakobwa bo mu gisirikare cya Israel abenshi aba ari biza kuranga ababareba cyane igitsina gabo. Ibi biragaragazwa na page y'urupapuro rwa Wikipedia rwahariwe abasirikare b'abagore bo mu ngabo za Israel IDF.
mu ntambara yiswe Arab Israel War yo mu 1948 abagore bafashe mbere ku murongo w'urugamba, bamwe ari abarwanyi abandi ndetse ari abayobozi b'urugamba. Abagore n'abakobwa kandi bize ingabo za Israel bagiye bagira uruhare mu ntambara Israel hafi ya zose yanyuzemo ndetse n'izo iri kunyuramo kuri ubu ngubu. Israel ni kimwe mu bihugu ku isi byorohereza abakobwa n'abagore kwinjira mu ngabo yabo. Umugore washatse yemerewe kwinjira mu ngabo apfa kuba adafite umwana, bitandukanye n'ibindi bihugu iyo washyingiwe cyangwa se ufite umugabo utemererwa kwinjira mu ngabo. Muri Israel ho biremewe kandi bagahabwa uburenganzira bungana mu kazi. Imibare kandi yerekana ko 69% by'ingabo za Israel ari igitsina gore, bitewe n'ibi byose byavuzwe imbere bishyira Israel ku mwanya wa mbere mu bihugu 10 bifite abakobwa b'uburanga kanakoranya imbaga ku isi yose. Murakoze kubana natwe, siga comment ku cyegeranyo wifuza ko twazakoraho. Murakoze, yari Muhire nk'ibisanzwe gutegura nkanakugezaho wicika impoze bw'ubwenge hano kuri Mrmltv. Ntiwagirwa gukanda subscribe. Ciao ciao.